Paralog nga priang subha biang epi syakane ka channel jonga. Ka video mata kasengi kadai ka khana phawer syafang using usuri bar umar siang. Paralog sisen barok ki lai phomrat kila wanchengo ya using usem chongki ba mata ula temen bar ula pang. Kida wanra artat laka ngus em lai tang umar siang. Te usuri ubom syam la wan lam ngus em ai bad ubala anot de ya umar siang. Ula pensoi ya using uong ba. Ko pa em kanran baro ukhuan rayot chongpi ula wanchengo epi haba pipang bad hala ka cinglong temen artan. Ula ya walam de ya ka ngus em epi bapin bamsuk di sung. Hanre tang umur siang ubala lelendet epi ubom khan biriau epi. Te anda ula yos ngeu ya kane using ula khe dombong. Hanre markom tahi la wanrung umur siang. Balai tang me ubaca kumboong usuri la keli using. Das ngap ya kania se pa em kanran laong umur siang. Pi klam da yos ngeu ya kania arliang mamla te pin surai kumno. Tu ong kloy laong using. Pi pa em kanran laong umur siang. Shisha kiwe kila walam ya kango kadem ya pi ya kata ngamlen. Bat kila yawan kitbok kirwiang ru ya pi ba pinda imtemen sesyo ya kata hoot ngakubur. Hanrei hatu uai kenyaki ubala do thia do dem ubala sang lamet lapsai keleng ka muluk ka caka hanrei amtang halaka himala chong hanrei sakiwe ru ki hima banwat ya ustad banla ban pengkoi ya pi u kum ta pleng ngala sngobha sibon ye me mata te kumno ubtha uta ustad ye me dai ngan bam ban koi pat ka chingpang la kali using te umur siang ulaong ba lada phila banyo da usuri im khosne im ya u bat phin sop nabapang habadang saat kasne te phin sakot kloi kumta using ula hukum man khosne ya uta usuri hangta hantahi haden kata umur siang ula phai sia usuri barulong melade ban panran yaki deng telau haba meyu bakalang gading hanre mepat menang te deng yap sisyo kumto ken anda kala kem kelai me te ka power hangne ka longba ngin liat hi ha ka leolem bengi riam yakiwe te kumta wachu riam yakiwe yo ngat pemban yalade kublei shibun